سلام يا حبايب، كيف حالكم؟ اليوم فيديو خفيف ظريف، بس مش انا اللي بقدمه لكم، بيقدمه لكم النجم مراد. انا ما نجم. عموما هذا مراد طبعا ابني الكبير، لمن لا يعرف عندي ولدين، هذا مراد وباقي واحد ثاني وسيم اسمه اياد. اليوم مراد شو عوض صايب والله ما شو وسيم. عموما مراد اليوم ان شاء الله الفيديو هذا بسلم له الكاميرا وبنخليه بمناسبة اليوم التركي يروح يسأل الاتراك وكذا عن يوم الام التركي. ولا كيف؟ بابا هذه المرة خليني انا امسكها. والان عشان نسأل التركيين ايش يتمنوا وايش يعملوا بعد هذا صاحبي. لو سمحت لا تعتبره جزء من التصوير، هذا بس جاء فجأة، اتلاقينا فجأة بالحديقة. أنا أسأل الأسرة siz anne gününde ne annenize ne hediye etmek istiyorsunuz ama anneniz daha iyi bir hediye, hediyeden daha iyi bir şey seviyor. ايش معنى هذا؟ Ödevlerinizi yapın, çalışkan olun, yaramazlık yapmayın. Anneniz bunu çok sever. ايش معنى هذا الكلام؟ قلت لهم يتمنوا يدوا لأمهم في عيد الأم هدايا. ايوه. قلت بس أمكم تحب شيء أكثر من الهدايا، وهو إن أنتوا تكتبوا واجباتكم وإن أنتوا تكونوا مهذبين. O da katılabilir mi? O da katılabilir mi? Haklısın. Aman! Dur, kamera çevir, dur. Sana biraz sorular soracağım. 2 yoksa 3 hatırlamıyorum ama sen de cevaplayacaksın. Tamam. Anneler gününde annene ne söylemek istersin? Söyle oraya bakarak. Anneni seviyor musun? Söyle, kameraya bakarak söyle. Seviyor. Annene ne hediye aldın? Gül, o kadar. Gül aldın. Gül mü aldın? Hayır, annene ne hediye vermek istiyor? Ha, ne vermek istiyorsun annene? Çiçek. Sen anne gününde annene ne hediye etmek istiyorsun? Ben mi? Gül. Gül. Ama hediyelerden anneniz daha seviyor hediyeden. Çocuklar yapabiliyor. Ödevlerini yapsın, akıllı olsun, sonra da yeter. Tamam. Maşallah. Görebilir misin? Bizim çocuğumuzla katılabilir misin? Neye? Annemizi çok seviyoruz. Annenin ayaklarının altı cennettir. Annenin ayakları altı öpülür. Anneler bir tanedir, güldür. Sen? Annenin ayağının altında cennet ayağının altında. Anneler için canımız feda. Her şeyi onlar için. Allah eksik etmesin, başımızdan eksik etmesin. Annemi çok severim. والله يتكلم تركي كأنه واحد تركي. ايش رايك؟ تمام. هذا خدعة. يا جماعة ما حصلناش هنا ترك كثير فقال غلط نجيب عبد الله على اساس انه تركي. عبد الله بده يغني أغنية مرة حلوة، استمعوا له. الحبايب يا حبيبة يا أغلى من روحي ودمي يا حنينة وكل طيبة. Biraz sorular vereceğiz, sen de cevaplayacaksın, olur mu? Olur, hadi sor. Anneler gününde annene ne söylemeyi istiyorsun? O söylesin annesine. O küçük bak. Onun annesi var. Ya, hayır. Ya sen söyle. Hadi bak, annemi çok özledim. Anneciğim, seni çok seviyorum. Şimdi annene ne hediye etmek istiyorsun anneler gününde? Anneme en güzel hediye burada bak, torunu. Yeterli mi? Evet, teşekkür ederiz. Rica ederiz. Teşekkürler abi. مثال هذه العائلة وإن شاء الله إذا وافقوا تكون تكون ايش؟ فقرة حلوة. يلا روح لهم.
انت ايش تتمنى تقول لامك في يوم الام؟ أقول هيك كل عام وأنت بخير وإن شاء الله الله يخليها لنا يا رب. وانت وانا كمان كل عام وانت بخير والله يحفظك. ايش بدك تعطي امك هدية؟ والله أنا انطيتها وردة يعني. لا ايش بتحب تعطيها؟ انطاها وردة. انطيتها وردة أنا. من العراق. أي. اهلين حبايبنا اهل العراق. تحية للعراق المشاهدين. هلا. السماء والارض. انا في الارض. يلا وانت ايش بدك تعطي لامك هدية؟ ما اعرف ايش اعطيها لان هي مو جنبي اصلا. لا ايش تحبي ايش تحبي؟ كلمة طيبة يعني يقصد تقولي لها كلمة. اقول لها انه الله يحميها انه يحفظها وان شاء الله نلتقي قريبا. مع اوه السلامة وشكرا. Anneler gününde annene ne söylemek istiyorsun? Anne seni çok seviyorum. Seviyorum yani annemi. Başka bir şey var mı? Şu an aklımda yok. Ama gönlümde vardır yani. إن شاء الله يكون يعجبكم الفيديو وإن شاء الله أكون كل يوم معاكم في كل يوم؟ كل يوم في قناة بابا إن شاء الله. عموما مراد ان شاء الله بيكون يظهر في بعض الفيديوهات من اليوم دام احنا وصلنا الى قرابه ال 50,000 مشترك. مراد حيبدا يشارك. طبعا مراد جيد في اللغه التركيه وحبدا يعلمكم بعض الكلمات صح؟ ايوه يمكن يراجع نفسه واذا قرر بيكون يصور معاكم. وان شاء الله ان الفيديو عجبكم ما تنسوش تجيبوا لنا شو تجيبوا لنا؟ إن شاء الله تعملوا لايك وسبسكرايب وشير. وشت أي لا مش أي شيء أي شيء شير شير. عموما يا حبايب ما تنسوا كلمة حلوة لايك شير اشتراك.